duta. So guys, grabe yung duta guys, no? Yan, Mr. Boylan guys, no? Pati yung duta, oh. Ang oras guys, ang size na pasado po, grabe yung duta. Okay guys. Woo! Grabe. Grabe guys. Duta. Yan guys. Yan. Pumunta saan na guys. Uy. Ito po yun guys. Guys. Ika po. Pumunta saan na sa kabuang guys.